салому алайкум дӯстон, ҳамватанон ва азизоне ки моро мешунаванд. дар ин рӯзҳое ки чӣ аз тарафи режим барои мо зулм мешавад, чӣ имрӯз як бемории ҳамагири короно бар миллат ва башарият омадааст, рӯҳияи худ аз даст надиҳем, бар алайҳи ин мубориза бибарем, албатта бар алайҳи ҳарду. хоб мо як навореро мегзорем, баъдан суҳбат хоҳем кард. салом ҳамшаҳрони азиз, камина гулнора аминова ҳастам. рӯзи нӯҳум аст ки дар беморхонаи рақами 2 шаҳри Хуҷанд дар шӯъбаи гинекология бистарӣ ҳастам. сабаби имрӯз муроҷиат карданам ба шумо дар он аст ки аз соҳибкорони шаҳри Хуҷанд илтиҷо мекардам. бародарон, хоҳарони азиз, ҳоло саломатии мо ва табибони азизи мо дар дасти шумост. зеро дар беморхонаҳо барои табибон ниқоб чизҳои зарурӣ намерасад. ин буд ки бояд дар вақти муайян ба беморон сӯзандору гузонда шавад. шаби гузашта соати 12 бояд ман сӯзандору мегирифтам, лекин ҳангоми даъват намудани ҳамшира ба ман аён гашт ки бинобар надоштани ниқоб ҳоло ба кор шурӯъ накардааст. куҷо шуданд он лавозимотҳо, он ёрии башардӯстонае ки аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон, аз Федератсияи Русия ба Тоҷикистон ворид шуд. аз сомонаҳои интернетӣ хабар гирифтем ки аз Ҳиндустон низ молҳои ниёзи мардум, яъне лавозимоти ҳозире ки ба мо заруранд, дастрас гаштааст. лекин афсӯс ки куҷо шудани ин лавозимотҳо маълум нест. магар табибони шаҳри Хуҷанд табиб нестанд? магар онҳо оилаи худро надоранд? шояд сабаб дар он буд ки дар вақташ нагузарондани сӯзандоруҳо сабаб шуда истодааст ки ҳарорати бадани беморон гоҳ паст мешавад, гоҳ баланд. бораи ҳамин аз шумо соҳибкорони ватанӣ хоҳиш дорем, ба табибони шаҳри Хуҷанд, ба беморхонаҳои шаҳри Хуҷанд дасти ёрӣ мадад кунед. ва ба шумоён албатта дар моҳи шарифи Рамазон он некиҳое ки шумо имрӯз карда истодаед аз ҷониби худованд баргардонда мешавад. ба ҳаматон ташаккур. хоб дӯстони азиз, ҳамаи мо навора дидем ва касое ки имрӯз мегӯянд ки шароит дар Тоҷикистон хуб аст, мардума дар таҳлука наандозен ва худи Раҳмонов ҳам ин чиза барои мо баромада дар баромадаш зикр кард. имрӯз мо дидем на танҳо ин духтур, на танҳо ин пизишк, ҳар як нафаре ки бошад, нафаре ки дар соҳаи тиб кору фаъолият мекунад, дар як шароите ҳастанд дар хати набард дар мубориза бар алайҳи вируси короно, ки албатта намебинемш. агар ки ҷиддӣ нагиранд ин беморира, мо метавонем ҳар як азизомона аз даст бидиҳем. бояд ин чиза мо ҷиддӣ гирем ва ҳукумати Тоҷикистон бояд ин чиза ҷиддӣ бигирад. кӯмакҳои аввалин дараҷаро бояд ба беморон ва ба пизишкон бирасонад. ин қадар пуле ки кӯмак шуд, ин қадар пуле ки кӯмак шуда истодааст то ба имрӯз, чӣ аз ҷиҳати пулӣ боша, аз ҷиҳати хӯрока, аз ҷиҳати моск, ниқобу аз лавозимоте ки барои духтурон ҳаст. бояд ин чизоро мо кӯмаки аввалин дараҷаро барои духтурон, барои беморон бирасонем. хитоби ма ба ҳукуматдороне ки имрӯз дар сари мансаб ҳастем, имрӯз пулора ба номи ин миллат мегирен ва харҷи ин миллат намекунен, дуздида дар ҷайби худтон. имрӯз мардум дар як вазъияти нохубе қарор дорад, дар вазъияти ҳассос. ҳатман бояд
در تمام بیمارخانه ها، در تمام جاهایی که بیمارا زیاد هستند، لوازماتی که دکتران نیاز دارن، بیماران نیاز دارن، برده رسانیده شود. و یک بیمارخانه موقتی یا چند بیمارخانه موقتی باید ساخته شود در مدت زمانی کوتاه. باید این چیز ما جدی گیریم و حکومت تاجیکستان وظیفه دار است در این روزهای سخت مردم دستگیری کنند و مردم هم دستگیری کرده ایستاده است امروز حکومت و دکتران را. البته ما تشکری از دکتران، از پزشکان و از نفرایی که امروز جان خودشان در خطر انداختن و در خط نبرد در مبارزه هستند. اونها که امروز معاش ناچیزی میگیرن، اینا یک طرف ما میگذاریم، معاش ناچیزی که اونها میگیرن اینا یک طرف گذاشته، امروز اونقدر کمکی که به تاجیکستان میرسه یگان کمک به دست اینا نرسید، چی به بیماران چی به دکتران. این پول ها کجا میشوند؟ این زنی که داشت صحبت میکرد این یکمین دکتر نیست، این یکمین مشکلی که نیست. ما شاهد باشیم که در تاجیکستان چونین مشکل های در یک بیمارخانه یا در دو بیمارخانه در تمام گوشه و کنار تاجیکستان چونین مشکل ها وجود دارد. البته باید ما مردم تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان از حکومت تاجیکستان طلب کنند و حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که اینا را کمک کنه در این روزهای حساس. بس کنین دروغ گفتن شیطانگری و پیشوا و فلان و قهرمان ملت دیگه هر چیز عنوان دادین براش. امروز خب نجات دهنده سیاره هم براش دادین. امروز کجا شده است که این ملت نجات بتیه، این دکترها را نجات بتیه، بیمارا را نجات بتیه؟ کجا شد؟ در کدام خانه یا در کجای رفته مثل مرغ تخمکن پنهان شدگی است. در روزهای حساس تمام این نفرایی که امروز خودشان قهرمان میدونن، امروز خودشان مسئولیت برداشت گرفتگی هستن، مثل مرغ تخمکن رفته پنهان شدگی هستن. کجا شدین امروز لاف میزدین از وطن دوستی، از ملت دوستی و این پول هایی که کمک برای شما میآید میرسه کجا شدین؟ حتی یک چیزی که برای شما ما برسانم دوستای گرامی، در 28 سال حکمرانی رحمانوف حتی یک بیمارخانه را نساخت که خودش یک بیمار شد خودش معالجه کنه. رحمانوف وقتی در بیماری گرفتار شد حتما ما و شما بدونیم که به کشور خارجه چیکار میکنه، سفر میکنه و میلیون ها دلار خرج میکنه تا سلامتیش نگاه بداره و از این بیماری شفا یابه. ولی افسوس امروز بیماران، دکتران، پزشکان، هر نفری که باشه در یک شرایط وزنین قرار دارن، در حالی که اینقدر کمک به تاجیکستان رفته است. از یک نفری که وطن دوست پیشواش میخواندن، اساسگذار صلح و وحدت و فلان، اینقدر عنوان دادن براش، در این روزهای حساس کجا شد؟ خب البته امروز ما و شما مشاهده داریم که مشاهده میکنیم مردم در کدام شرایط قرار داره و حکومت در کجا هست و امروز چه کمک هایی برای مردم میکنه. نه ماسک میرسه، نه دارو، نه لباس های مخصوص، نه خلعت های صنعی، همون نفس کشی صنعی که هست برای چی بیماران نیستن. اینا کجا شدن؟ از شما پرسان میکنیم که این کمک هایی که به نام این ملت گرفتید کجا شدن؟ باید صرف این ملت کنین. این ملت حق اون داره، نه شما. ولی افسوس شما اینا جیب خودتون زدین و دزدیده فروختین و امروز هم پنهان شده. امروز رحمانوف برآمد یا دیگر نفرها برآمده میگن که مردم در تهلکه نه افتانین، ولی ما و شما دیدیم که نفرهایی که بیمار میشوند اگر جدی نگیریم البته از دنیا چیکار میکنن؟ میگذرن. ما تهلکه نمیاندازیم هیچ نفره. مردم عزیز خواهش از شما که این بیماری را جدی گیریم و بر علیه مبارزه بریم. در بر هم ایستاده.
با این سخنهایی که میگن و تهلوکه اندازین مردم باور نکنین دوستان. خواهش از شما با توصیه های دکترها گوش کنین، عمل کنیم، البته ضد عفونی. و اگر که چه مشکلات مالی پولی اگر که گرفتار شدیم به حکومت پیشنهاد کنیم، از حکومت طلب کنیم که برای ما شما چیکار کنه، کمک کنه و او حتما وظیفه دار است که برای ما شما کمک. و در حق مردم تاجیکستان و مردم جهان دعا میکنیم که خداوند هر چیز زودتر این بیماری را از سر بشریت دور سازد. باقی در امان خدا.